Yes, twihuse cyane rero reka turebere hamwe ibyavuye muri raporo y'inama ya 74 y'inama y'abaminisitiri i Kinshasa. Ni kuwa gatanu rero tariki ya 9 Mutarama 2026 site de l'Union Africaine, aho perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu yayoboye rero kuwa gatanu tariki ya 9 Mutarama 2026 i Kinshasa isite de l'Union Africaine, inama ya 74 y'inama y'abaminisitiri. Ibyari ku murongo rero w'ibyigwa hariho ingingo eshanu zari ku murongo w'ibyigwa. Rero hariho ijambo rya perezida rero wa Repubulika umukuru w'igihugu, icya kabiri cyari amakuru atangwa n'abagize guverinoma, icya gatatu ni ukwemeza imyanzuro y'inama y'abaminisitiri iheruka, icya kane ni ugusuzuma no kwemeza dosiye zitandukanye, ndetse n'icya gatanu ni ugusuzuma no kwemeza inyandiko z'amategeko. Duhereye rero ku ijambo rya perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi. Ijambo rero rya perezida wa Repubulika ryibanze rero ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Ni imiterere rero y'icyerekezo cy'ubukungu bw'igihugu, naho rero ingingo ya kabiri kwari ukwemeza serivisi z'itumanaho n'itangazamakuru rigezweho, cyane yuko Felix Antoine Tshisekedi rero itangazamakuru nyuma yuko ikenga kuri amabara kuri radio televiziyo RTNC yahisemo rero gukaza ingamba z'ibigomba kujya bivugirwa kuri televiziyo, ibindi bikavugwa bisanzwe byabanje kwigwaho. Twihuse cyane rero reka turebe ku ijambo rya perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi ku ngingo yiwe ya mbere yagize ku miterere rero y'icyerekezo cy'ubukungu bw'igihugu, ndetse twakita mu rurimi rw'amahanga macroeconomy. Perezida rero wa Repubulika yagaragaje ko guverinoma igomba kwitondera uko ubukungu bw'igihugu buhagaze hashingiwe ku mibare yemewe n'amategeko ku isesengura ry'ubukungu riri rero mu itegeko rigenga imari ry'igihugu y'umwaka wa 2023 aherutse gushyiraho umukono. Nubwo rero kuva muri Nzeri 2025 hagaragaye ko ifaranga rya Kongo ryongereye agaciro, isesengura rero ryemewe n'amategeko ryerekana ko hashobora rero kubaho kugabanuka rero kw'agaciro k'ifaranga ry'igihugu mu mpera za 2026. Ibi rero bisaba kwitwararika gukomeye ndetse no guhuza neza ibikorwa bya guverinoma. Perezida wa Repubulika rero yashimangiye ko gukaza rero imyitwarire myiza mu micungire y'imari ya leta hariho kugabanya no gutunganya neza amafaranga ya leta nk'intwaro yihutirwa kandi yizewe yo kurinda ihungabana ry'ubukungu. Ikindi rero no gukura amafaranga atagenewe rero iby'ingenzi cyangwa se adafite ishingiro rifatika. Ikindi rero no gukoresha itumanaho rihuza kandi rifite inshingano ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu. Yategetse rero ko minisitiri w'intebe umuyobozi wa guverinoma kumugezaho rero mu gihe kitarenze iminsi 15 raporo irambuye igaragaza aho igikorwa cyo gutunganya no kugabanya amafaranga ya leta kigeze, ingamba rero zafashwe ndetse n'ingaruka ziteganyijwe rero mu gihe cya vuba. Icya kabiri rero Felix Tshisekedi yavuzeho ni ukwemeza serivisi z'itumanaho n'itangazamakuru rigezweho, aho perezida rero wa Repubulika yagaragaje impungenge zishingiye kubangamirwa kenshi kw'imiyoborere y'itumanaho n'ikoranabuhanga mu gihugu hose, birimo telefone zigendanwa n'iz'ahantu umuntu atuye, interineti n'itumanaho ry'amakuru, serivisi z'ikoranabuhanga zigezweho, guhuza imiyoboro radiyo na televiziyo zikoresha ikoranabuhanga rigezweho. Izo mbogamizi rero zigira rero ingaruka zikomeye ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage, imikorere ya leta, ubukungu bw'igihugu, cyane cyane mu byerekeye ubucuruzi n'imirimo ya banki. Perezida wa Repubulika rero yibukije ko itumanaho ari inkingi ikomeye y'iterambere, ubusugire bw'igihugu, umutekano, ubumwe bw'abaturage n'ihiganwa ry'ubukungu. Kubera rero iyo mpamvu yategetse rero minisitiri ushinzwe amaposita n'itumanaho, minisitiri w'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, umuvugizi wa guverinoma,
ikigo gishinzwe kugenzura itumanaho ndetse n'amaposita, buri wese rero mu nshingano ze kugira ngo barebe ko bakora mu rwego rw'itumanaho bubahiriza amategeko, amahame ndetse n'ibipimo byemewe. Ikindi rero bashimangiraga ni igenzura n'isesengura rihoraho ry'ubwiza bwa serivisi, bashyiraho rero ihuriro rikomeye hagati ya minisiteri n'inzego zigenzura ndetse bashyiraho ndetse n'ibikorwa ibihano biteganywa rero n'amategeko kutubahiriza inshingano zabo. Raporo rero irambuye irimo ibisubizo by'ingenzura, ingamba zakosoye, ibihano byafashwe n'ingamba z'igihe kirekire, iteganyijwe rero gutangwa mu minsi 30. Iri jambo rero rya Minisitiri w'Intebe ni umuyobozi rero wa guverinoma n'ishyirwa rero mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington yavuzeho. Minisitiri w'Intebe rero yamenyesheje inama ko ku wa 8 Mutarama 2026 yayoboye inama yihariye y'abaminisitiri bireba, hagamijwe rero gushyiraho uburyo bwo guhuza imishinga ikuriye mu masezerano ya Washington no gushyiraho mu bikorwa hagamijwe inyungu z'igihugu. Hazashyirwaho rero komite iyoboye ishyirwa mu bikorwa izategura urugendo ngenderwaho feuille de route rwo guhuza ibikorwa bya guverinoma hashingiwe rero ku cyerekezo cya Perezida wa Repubulika. Inama yagutse ya komite ishinzwe gukurikirana ubukungu bw'igihugu iteganyijwe rero ku wa 13 Mutarama 2026. Iyo nayo ni vuba cyane tukabagezaho. Ishyirwa rero mu bikorwa ry'umushahara mu wemerewe rero n'amategeko. Minisitiri w'Intebe yagarutse ku kamaro ko gushyiraho mu bikorwa uburyo buhuje umushahara muto wemewe n'amategeko, hagamijwe rero gukomeza ibiganiro bihoraho hagati ya guverinoma n'abafatanyabikorwa, by'umwihariko ku bw'iyo mpamvu inama y'abahagarariye amashyirahamwe y'abakozi izaba ku wa 12 Mutarama 2026 ku biro rero bya Minisitiri w'Intebe. Izafasha rero guverinoma kumva ibibazo by'abakozi hashize amezi rero 6 hashyizweho ivugururwa rya CMIG na CEU. Izakurikirwa rero n'inama y'igihugu ishinzwe umurimo, Conseil National du Travail. Twihuse cyane rero, reka turebe rero ku cyari kituraje inshinga, ni ibijyanye rero n'umwanya wo gutegura inama y'igihugu ishinzwe umurimo, Conseil National du Travail, igamije rero guhuza no kumvikana gushyirwa mu bikorwa. Mu gusoza rero, Minisitiri w'Intebe umuyobozi wa guverinoma yibukije amabwiriza ya Perezida wa Repubulika yerekeye itumanaho rya guverinoma, ari nacyo twashaka kuvugaho giherutse guteza impaka ndetse n'ibibazo byinshi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera amagambo Sylvain Kenga aherutse gutangariza kuri televiziyo y'igihugu, bikaba byarateye ikibazo gikomeye cyane igihugu na leta ya Kinshasa ubwayo, bigatuma Félix Antoine Tshisekedi afata imyanzuro ikakaye ku itumanaho ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri iki gihugu. Itumanaho rero rya guverinoma cyane cyane mu ijambo ryose ritangirwa rero mu ruhame rishobora kugira ingaruka ku cyizere, ububasha n'ubumwe bw'igihugu. Yashimangiye ko ijambo rya leta ritagomba rero gutegurwa mu buryo bwihuse cyangwa butagenzuwe, cyane cyane rero iyo rikoreshwa ku ngingo zikomeye zijyanye n'umutekano w'igihugu, ubwirinzi, ubumwe bw'abaturage n'imibanire mpuzamahanga. Bityo rero ntibyemewe rero na gato kutubahiriza uwo murongo w'imiyoborere. Kubera ko rero hakigaragara rero amagambo atateguwe hamwe kandi atari mu murongo w'amabwiriza ya Perezida wa Repubulika, Minisitiri w'Intebe yibukije ku mbaraga zose abagize guverinoma ko bagomba kwirengagiza ku giti cyabo ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza rya Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu, mu bijyanye rero n'itumanaho. Ku bw'iyo rero mpamvu itangazo ryose ku ngingo z'ingenzi zavuzwe haruguru rigomba rero kunyura
mu buryo bw'igenamigambi rihuriweho mbere riyobowe na Minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho afatanyije n'urwego rubifitiye ububasha rwa Perezidansi ya Repubulika ibiro bya Minisitiri w'Intebe, hagamijwe rero kubungabunga ihuza bitekerezo rya leta no kwirinda ingaruka z'umutekano cyangwa izo mu mubano mpuzamahanga. Yasabye rero abaminisitiri bose gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza mu biro byabo mu buryo bukomeye. Mu gushyigikira rero ijambo rya Minisitiri w'Intebe, Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu yatanze umuburo ukomeye ku bagize guverinoma bazirengagiza uburyo bwashyizweho bwo kugenzura itumanaho binyuze muri Minisiteri y'Itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Ku ngingo rero y'amakuru, imiyoborere n'imicungire y'igihugu, ku ngingo ya kabiri y'inama y'abaminisitiri yerekeye itangazamakuru n'imiyoborere y'igihugu, Visi Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu, iyegereza rero ry'ubutegetsi n'imico gakondo yagejeje ku nama raporo ku mimerere y'imiyoborere y'igihugu. Aho rero mu cyumweru cyarangiye imyitwarire n'amarangamutima y'abaturage byaranzwe ahanini n'ibitegerejwe nyuma ya raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye ONU ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko rero ku ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu n'ubusahuzi. Ku rwego rero rwa politiki, inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe raporo y'itsinda ry'ingenzi ry'inzego zitandukanye za leta ryasuzumye rero ibisabwa kugira ngo inama ya 13 y'abaguverineri ibe iteganyijwe mu mujyi wa Bandundu, intara ya Kwilu. Iryo rero tsinda ryasanze hari intambwe igaragara yatewe mu myiteguro, rinatanga rero igitekerezo cy'itariki ikwiye yo kuyibera. Ku bijyanye rero n'ubugizi bwa nabi n'ubujura, Visi Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu yagarutse rero ku gusubukurwa rero ku wa 8 Mutarama 2026 kwiburanisha rikorwa mu baturage riburanisha abantu 427 bakekwaho ubugizi bwa nabi bwo mu mijyi bazwi ku izina rya Kuruna. Batawe rero muri yombi ku Ukuboza 2025 mu bikorwa byo guhiga inkozi z'ibibi byakozwe mu rwego rwa operasiyo bita Nobo. Hagati rero aho hamenyekanye ubujura bwitwaje intwaro bwabaye uwo munsi muri komine ya Lemba, bwahitanye rero umwarimu bata Diabasano iwe mu rugo. Nyuma rero y'iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'abanyabyaha 7 bagihigwa rero kugeza na n'ubu. Habayeho rero imyigaragambyo y'abaturage, abapolisi bo kuri komisariya Omtara bari baje rero gukora igenzura, bagabwaho rero igitero. Umwe rero muri bo apfa azize ibikomere. Iperereza rero rirakomeje kandi hashyikirijwe imiryango y'ababuze ababo ubutumwa bw'akababaro. Minisitiri rero yemeje ko guverinoma izakomeza ibikorwa byo kugenzura no kugabanya ihohoterwa rikoresheje intwaro, cyane cyane binyuze muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kugenzura intwaro nto n'izoroheje. Yasoreje rero ku mimerere y'imipaka no kubiza n'ibyago byibasiye igihugu muri icyo cyumweru. Ku bijyanye rero n'umutekano w'igihugu, aho raporo ye yakurikiwe rero n'iya Visi Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Ingabo, wagaragaje kuko ibikorwa by'ingabo bihagaze ku mirongo itandukanye y'imirwano mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ndetse n'ibikorwa by'umutekano bikomeje ku nkengero z'umujyi ndetse n'intara wa Kinshasa.
tugiye mu isesengura rero ry'isoko ry'ivunjisha n'ibiciro rero guverinoma wa banki nkuru ya Kongo wari umushyitsi muri iyi nama yagaragaje uko ubukungu bw'igihugu buhagaze, avuga ko rero ibipimo nyakuri by'ubukungu bikomeje guhagarara neza bitewe n'ingamba za politike y'ifaranga zafashwe na BCC. Mu cyumweru rero cya mbere cya Mutarama 2026 igipimo cy'izamuka ry'ibiciro cyangwa se inflation mu cyumweru cyageze kuri 0.23% kiva kuri 0.32% mu cyumweru cyabanje. Ibi rero bigaragaza kugabanuka kw'igitutu cy'ibiciro cyagaragaraga mu mpera z'umwaka, mu gihe rero isoko ryisubiza ku murongo usanzwe nyuma y'iminsi mikuru. Kuwa kabiri rero Mutarama 2026 igipimo cy'ivunjisha cyari $2,181 n'amafaranga 39 y'amafaranga kongore ku idolari rimwe ku isoko rya banki. Rero nk'uko muri kugenda mubibona ku idolari 2,181 niryo rivunja idolari rimwe, naho 2,310 ku idolari ku isoko ritari irya banki. Ugereranyije rero n'icyumweru cya 2026 kuza 2026 ifaranga rya Kongo ryazamutseho 1.9 ku isoko rya banki, ariko rero rigabanukaho 0.50 ku isoko ritari irya banki ugereranyije n'impera za 2026 yazamutseho 33.44% ku giciro cyemewe na 24.9% ku isoko ryo hanze. Guverineri rero wa BCC yongeye rero gushimangira ko ari ngombwa guhuza politike y'ifaranga ry'iya bije ya leta hagamijwe rero kurinda ihungabana ry'ubukungu n'ubushobozi bwo kugura ubw'abaturage no gukurikirana neza ibishobora rero guteza ibibazo by'amafaranga ku isoko no ku ntangiriro z'umwaka. Tugiye rero ku rwego rw'ubuzima, Minisitiri w'Ubuzima, Isuku n'Irinda ndwara yagejeje rero ku nama raporo ku mimerere y'indwara z'ibyorezo mu gihugu. Hagaragaza rero igabanuka ryagaragaye cyane cyane ku ndwara ya kolera ndetse n'izindi. Yavuze ko rero ingamba zo kurwanya no guhashya izo ndwara zikomeje mu bice byose by'igihugu. Aho rero mu makuru y'ingenzi ku rwego rwa bije, Visi Minisitiri w'Intebe, Minisitiri wa bije yagaragaje rero ko itegeko rigenga imari y'igihugu ry'umwaka wa 2023 ryashyizweho umukono ku wa 29 Ukuboza 2025 na Perezida wa Repubulika nyuma yo kwemezwa n'Inteko Ishinga Amategeko zombi. Ni itegeko rero rishimangira gukomeza imyitwarire myiza mu micungire ya bije, kubahiriza itegeko nshinga n'itegeko rigenga imari rya leta, kongera rero icyizere ku bikorwa bya leta. Bije ya 2026 yemejwe iringaniye mu mafaranga yinjira n'asohoka, ingana rero na miliyari 22 z'amadolari y'Amerika, igashingira ku byihutirwa bya guverinoma birimo umutekano w'igihugu, gutunganya no guhindura imiterere y'ubukungu, politike mbonezamubano zirimo ubuvugizi ku baturage bose n'ubuntu bw'amashuri abanza. Ibi rero bije ishyirwa mu mirongo y'igihe kirekire ugamije kwiyongera kw'imisoro ikagera rero kuri 12.5 muri 2026 n'intego yo kugera kuri 17 mu myaka 5. Bingana rero n'impande n'impuzandengo rero y'ibihugu byo muri Afurika yo munsi ya Sahara. Ibi rero bizatuma muri 2030 leta ishobora kwiyishyurira ibyihutirwa byayo itagombye rero kwishingikiriza ku mfashanyo z'abandi. Visi Minisitiri rero w'Intebe, Minisitiri wa bije yasabye ko rero amabwiriza yo gushyiraho mu bikorwa bije yubahirizwa na bose
by'umwihariko abategetsi n'abacunga umutungo wa leta mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2026. Ni The Quick Times News rero, reka tube ducumbikiye ahangaha nakagaruka, nta kindi usabwa uretse gukora subscribe wowe utarabikora, wowe wayikoze ugakora like, tukaza gukomeza rero tujyana n'aya makuru ku bindi byagiye bivugwaho. Ntabwo nifuje yuko rero ibi byaba birebire cyane, ahubwo ni ukugira ngo abumva ururimi rw'ikinyarwanda bajye bamenya ibibera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane yuko hamenyekanye yuko hatuyeyo abandi bantu benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo bakomeje guhohoterwa ndetse no kwirwa abanyarwanda ubwo basa ndetse n'uko bahagaze. Ngira ngo rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tukaba twibanira 5/5 mu makuru atandukanye abera muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi muri rusange. Ntidusiba kubagezaho aya makuru. Wowe rero utarasura urubuga rwacu rwa WhatsApp, niho rero hanyura amashusho ndetse n'amafoto atandukanye y'ibibera ku rugamba ndetse n'ibindi tutabasha gushyira kuri YouTube mu rwego rwo gutinya ibihano bya YouTube. Nta kindi usabwa rero nawe uretse kureba muri description y'icano yacu, hanyuma ukabona linki ugakandaho, hanyuma tukajya twibanira 5/5 kuri izi mbuga zacu zose za The Quick Times News n'akagaruka. Et le lancement du second cycle des formations gratuites.